Kako kaže naš dobro poznat Vladeta Jerotić, da trebamo odabrati sličnog partnera, ali opet na neki način biti različiti. To je to što stalno pričam, da mi treba da gradimo neku kvalitetnu zajednicu, tu neku simbiozu. Međutim, trebamo imati tu svoju individualnost gdje će doći ta naša autentičnost do izražaja, kako bi mi mogli graditi i napredovati. Prvo graditi sebe kao biće, a napredovati zajedno sa svojim partnerom u tom partnerskom odnosu. Uvek i uvek kažem da je brak razvojni fenomen. Mi nismo ista osoba koja ulazi u brak na početku odnosa i ona koja je posle 2, 3, 5 ili 10 godina. Zato se na tom partnerskom odnosu radi. Ljudi u međuvremenu sazrevaju. Žene obično sazrevaju, muškarci mogu imati tu nezrelost čak i u kasnim godinama,